Jingthong hawaralong education hin ke papidun ho bajok MT Abhijit Kropen mei kang nipon. Hem kong long pen uto ke cetong jok bang ke thomareng hu ki sunang. Muniram terun parok jangpong katiki pensi hemrit kacelang. Ikan isi long pen tuana long. Dilaya long rakia hormu kene ponlong. Reng Sibon aklamalong Jingthong hawar arlo LP School Than Banglapen SMC President kedoan pangrum si Education backward puthak me ingipon. Nijangkar bianglong Jingthong constituency arlo umlang pher rong mili aklamalong MEC Abhijit Kropen me je pahen pupon si LP School Than Banglapen SMC President lapen rong sara tumpen pen Jingthong hawar arlo kepa phidun hobajok non kebang jarni pen koson pen si kepa prang dunang jima puthak umlang pher rong mili aklamalong me ingipon. Jingthong hawar along school hem ke dupiglo sitame than bang aphai jumpik mate along long ke inurvet lasi Jingthong IMC Abhijit Kropen than bang atoma phan ke parepon tet teacher penangan atum ke class 5 au somara atoma phan si alar ke pathan dam lasi lapuson ke chokche puta klardak pen pachinipon non ke bang jarni pen jong si than bang atum sitame loche than dam pame me se todak pen saideng jipusi ningjepon. School along osomara phai kijumadim pulotangte pacheropon etpo laso along thengpiak lim tame ki epen pathebek nangji lapen mo alang li kahumri damahut labangso thengpi theklong vek nangji pusi MEC ningje tekang kitchen lapen garden along tin a school along ta pedopon et nangji pusi than bang lapen rong sara toma phan than pachinip alu hisar puaman pen DMC West Karbianglong Hakim Rongpi DPEO West Karbianglong Ramsing Terang BPEO Jingthong Hunmili Bongrungpi Education Block Secretary Sarsing Ingtilapen Umjakini Range Officer Waisong Terang Atum Cetong Dun Lapen Bangso Amelong Ingsamjin Pen Pechunpon Tatgaung Pen Digonto Terang Report Malong News. Di local MSc plus Jingthong school LP school teachers doan lapen rong agambura ade rong sarte atum pen lapen ala school managing committee to penan sini meeting je kuson si Jingthong long education ni hen kapapang thek hala so phansi managing jingwai pon kapado pon asije kisiman school lo mate Jingthong long ke single teachers to pick single teachers kido yoni bangke ajaga dima bang kasik sak rukok tadi lasi non bangke students utum student ong odi ma bangke mande bang thong ke pen ke paradigm bangke tu teacher bang mate lothan bang bahani kipi phansi bo kabori pen non mat ti zero teacher ko bangke ne tu Jingthong long bangke chetek long ya along tin school teacher bang penela school ke ta la students ke komadim long bangke school bang ka combine phansi miltum pen matha pon la pen hala jitu school mate kache dam de tu duty kache klem ban ka ke tu han bangke tini bang dapen si warning pide bade duty bang ke dam nang pojong si ke dam de pulote ni litum nen pen so cost notice bang kipi han klem nang ko school kape dam jip han bang si tu so cost notice bang de putak pen tangila Jingthong consensus arlo long la ke samam penjama school long mat student mate ro chalo sma thai kom hek adima along bang society klem bang so building mesti Jingthong students ke kom hek bang la so osomara bang hong bidametite halaya osomara pantanon kewani pansi nili bo ibu peneng bongsi kewani pansi nili pen bo ini lagi masih halaya osomara wang putedak la so school long sini tu hab tu la pen hala students kom hek adim Jingthong long ke lason langda mangke arong tinda school do oson Jingthong long ke arong tinda do oson lasi irong long kom ne tame doning koi ta irong form de titi lasona arong long to jodo hala sonong ta school ko ben kom hek titi lasi hala adung re arong an mangke isi school bang mane a area bang thi opposite tame a school bang dupik titi mate lasi hala so adim long mangke
school bank combined po students bank nambat po las nasi klempon po lapen nilin penisi kamathado je school long bank ini tu mane books bank kom hekti asi mane mula books bank isi peneng pen kelas nomor school final tumbang final exam la students tumbang final exam tok lo pulote la so kita bala teachers of kan return to bang bang kapaklem poni kasih je so kita bang pacu return po school hem pabi wet po la bang mukumat ni tumbang kitab ke dor dia tum tu rong long postan ni sumar tum do hala tum pan bang aku ili bang pichu long po la pen each and every school kintong school on me nilin pen library aso ala bi ala library bang ke kimpi pan si bori pun Tangkin yang putar bang tulang, lalu tan bang atum pen non hedong lain pada long pon ke tan pot tengki, ke jingtong dia kahelu mati aja Halloween ben posting ke bang ni so ke bang ni jadi kota lagi si pun dah mati mana. non mat ke government pen ke la bang ke avelan quarter ke thik pona mu bang ke bons me nili humosi long bang ke school tin long tamene rong agambra tum pen chingwai si hem room ni hem ke nilitum kimpi pon laram ke kimpi pon de posa no teachers tum ada si dong nang po aso nu bang non nili humosi pen bang ke kimpi de pote cek bang ador ko mu nang da bang cek bang e vil bu no hale pon ni rong pen chingwai si kimpi de po na pen school tin long tame wall magazine ta kapaklem to ipanda pa pilo nilin pen order pilo lapen hala kitchen garden tame customer point fancy nin pen order pilo je chinthong bang mesena education hin pen kibani pen sinin pen bori pun polo pen hala uniform nang ka supply atum mate pen sticks nang supply atum tame a contractor atum hala so school long phone namlo plote hada managing committee atum ta doji school atum ta doji teachers atum ta doji register resi doji hada signature kuli de kan wetni lapen bench decks nang supply sa minister na bench decks sida pen nang lening to si lening pen Selerle pulote dugde sai katiki pen ing I pabu theglote tangka doji tok tangta doji garita doji lapen hemta doji lason si nijangkar bianglong hamren ujan dongka teron narong along muniram teron lapen ahema soratum katiki cepadu kali longlo kedam tang ningkan surihini rakethom malompen parok jangthong tiki si akai celana ponno nonomat alang litum hapre hini sose adang parok jangthong tiki ponno Lasi parok jangthong katiki pen hemrit kachelana hamren ujan dongka muniram teron alamole langponona hamren pen rustom inti report Malong News nang litum ningkan isia long ang bong pen ko ana long dak litum ujan dongka area long nikan si basically kheti ke theplo tala si kheti ke thelo ala si nitum la ujan dongka area plang long an prong phong e don pen abe nai sa suri trokep ba anan jong silang dam pute ujan dongka la rong silong basically la rong silong lak krip ko kreso anu ba la jong bagan on hai la namat ke cirian doji nang li bari ba pining asapa the chalo amar hector si sose chodi nilang mangke ini la pum ni ki jore ko an la apum themuchat bimuchat do themuchat to me likep hokep pum so to me ingkoi korapho thongkep kan bang pen kining tong ador ke bathuma mate ki jum thu nona ko kalang dam pulote jum je badbe chuninga teng si dola adala hai ahon nang thum ke bang so tuma mate methang kar pining pelang dam chuning pining la lockdown det pan apsie methang kar bidum si ong prang ke ba khai si ong hede tap pining la lockdown pen det ban ke kar bi tum si ke bang ka ong lo ate nang hin pen kar biang lo rat pan ko pini ka pachini tung son do ma la lo pachini thedung do la so khiti paro yang pha khiti ke claim pen penan ale do la si badule kar bi kheba along le do arar tum yang si claim ji ning hang kulote tikita me le athe barikha ki sunga tora hosila so khiti bang ke choyor long papen poisa ke bang awar sai
bari khau si gelong lasi ke claim pen ali ge do kosto sita ali bang do lasi badu tame ke claim jining hang pulote achili pen kadang lok lapen bepar klami pu the pen kadang lok ke nami tum pulote dak wang tame lapen na humri ujan nong ka long na humri pen pon tame lapen ke claim ji ketiki ji aputha ko mane yong si ninghang pulote kacharap chetok ta kethana bidi ta government pe na sona kerap asom do manang ni pa ke cheng government ateng lo la ke e cheng ke I fet kwa hretum sina ke tikilo arong nangi pilo la pen hala lo la pen non puta an aphian ke government pana kara vela yong si government pana kara yong si do pota anso se munitung ke claim ba ninghang po product production ma ta ong chat po yong si government pana kara yong si do pulo tela pa yong chot par po komando ningan sila so I fera tum na tiki chengda aningkan 2003 3-4 la so alam lam nikan hini bag do I fet tum nai pi asot ke dom pe rong pharu khre pho achili si rilo pilo hasot anaros de lagi piali jang parang fonde ali lisu tapi narikol tapi kowe tapi asot amar dak ujan nong ka bang hala kowe narikol hai bang ka lisu bang meme dama parang phom ka melo pai ni phai hiniarni dipu pen manja ka chelenga towarpi nayara petrol pump Assam rifle adung kepacha tactic Hyundai Creta ke pang thegame AS01 BP 5473 lapen uto ke pang thegame AS09 AC 9521 angbong kache tongajok uto ke tewara bang fu pen uto along kache thabdun bang hinia bang fiatum arenga hu kesuna birta ketok bomahut alang litum aphan tekelang japhan dipu medical college and hospital along si pon dipu pen Rustom Ronghang report Malong News. Pulis atumle kai ta cherok tok pen kidower pulutang te aron repen ajada saita klemon e ajada son taponon e tonsi pai ni phai hiniarni pulis atum angkrak pen birta kelong ateng pen dilai tiniali along keton kelang padukonti ihum honthe meme agari ke pang thegame SK03 P1143 khangdona garia thengno along NHIDCL pu sticker ke papondo lapen number plate along on duty tool of Sikkim Enterprise do bangso gari along kurugdun pen 383 gram heroin long pondo laso along WO globe lapen 100% pure pu Chinese amek pen ketok do ilin morphine lapen lini crystal mid saibu long pondo lahaya hormu siliguri anse ki ponji pu sichini pondo bangso along kacerap bangke thomatuma phan ingnang pondo alang litum amen Rajas Lakendri Arta Thongkebra Troxy Apomen Tanti Kumar Lakandri Arong Kanto Premnagar Post Office Mantri Pukhuri PS Segmai District Imphal Manipur Aduntu Kumar Gajimar Arta Thongkebra Nerkep Apomen Jit Bahadur Gajimar Arongomen Kanto Premnagar Post Office Mantri Pukhuri PS Segmai District Imphal Manipur Lapen Tanggambu Mariamai Ata Plikebrener Kep Apomen Masingbu Mariamai Arongomen Thonglai Akupta PS Kangpokpi District Senapati Manipur Labang Sosai John Das APS SDPO Bogojan Lapen Alang Lilong OC Dilai SIUB Lutfur Rahman SIUB Dipok Lohon C20 CRPF Kem Bogojan APRG Kem Bogojan Lapen PS Stapatumpen Celangsi Ciparjang Ponlo Dipupen Rustom Ronghang report Malong News. Nijangkar Bianglong along Arlong ki Purjapan Sorkar atum ahuang ketong Kedam tangapor Asam Sorkar atum pangdak pontang non ke Arlong tangti koila pen cenglok ason tinta Sorkar aron ahukuma tengsi ponlong pok kanghu kang hinon ke longle Sorkar atum ahuang tengsi lahaya hormu ponlong chotto Laswa tengsi Nijangkar Bianglong along pai ni phai hini Arlong ki Purjapan Asam Sorkar pen ahuang thupon Lapen ki Purjadim sitame Kar Bianglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pensi ing tupon
Labangso arlong ki purjadim laki hamren pen kahilo kilometer prikebrener kep arting aro. Labangso arlong doan kepa purja pan kontraktor Priyanka Priti Bora phansi Assam Sarkar hin pen pekpono. Jaime galong Assam Minister Jogen Mohan Nondita Gorlosa pen Chenglok MLA Rupsing Teron EM MSC anta chetongdun. Hamren pen Rustaming ti report Malong News. Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.